na USA ga mama to pa ho ina chupa te am changing na chupa piang na e zo mi te hangina ka ang tan na ule zo mi te pen bang ki chiam te a ki chiam te na khian na bang yam chi le zo mi te pen min pi min no chi khom min ne mo to ani te le be min khom min ani jim jam te hi na te nam piam bo li pasian tum nam ko na na te sun sun le man kin no ba ni nam ne ding ni tu na masana dai siam tho sim na la te nam pa som ko le khat tam khan na pan som mi lu na ang sim ma sa ding di la te nam ba som ko le khat tang khan na pan tam som le ku sang pen pa ya na sum va len pa len sum o mi khyam ko in tu pa tu la ka buk na le ka mon kim mon wa ka wan ka pa sian na yi chi du mu yi bang yang chi le ama in thang sia pa thang za tu Allah wa pu na na pa ni na won ke ding yi ama in ka ka te to na ton ding a ama ka te no ya bu na ding na mu ding yi ama thu ma na na hu da na mu ding yi nama insan Allah na sona chapang lande kumara ka aba kem kem puna na senta susiana te na kita keli na kya mi tu khat na kem kora mi tu sa hum tu ken asi hangin bang maya chikeli na me to ne badinga mi lo te tu klina mudingi nama in to papa na puna jing bole sampai pana hudin bo kena himane nam tunga sia nam tumo dingane sunga ke nam tumo dingi bahang yang chile nam ma jing dingin ama ban tumi na kem satri na kete le swami ta corona din ama ke na kuru to na hodom ding muhi nama pinam kai na pingkule tuna to dinga tiknoya pina kai khamale gor pina kam chiu dingi ina to humbala himane ama ko hon ke dingi ama kame hom te himane musana ama ko dingi ama hom sap chana ama dong dingi haksana na swa ama ko pidinga ama hon ken kapat ko dingi non tak sao to ama ko kim sa dinga ama ko hon ke dingi address 2103 WHG James OK 74037 ke ka ba min pi ba kim mai tua ka ba min no pa ke tua ke ka nu min pi nu chin sian kok nya ka nu min no mu kok nya ko now thum pa ke u pen man ke mani na swan chingan ne u pen ke ka min nam zomi hi zomi ta ki cha na pen wo Paul la kya na pen thuman chita jam pen lo